بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أين تذهب يا غسان؟ غسان، سين قايدا برا жатырсың؟ أذهب إلى المدرسة. من مكتبكي برا жатырмын. الوقت مبكر. وقت ерте ғой. الساعة الآن 6 صباحا. қазір сағат таңғы 6. المدرسة بعيدة عن البيت. مكتب үйден алыс. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ сабақ күні қашан басталады؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. сағат таңғы 7-де басталады. هل تذهب بالحافلة؟ автобуспен барасың ба؟ لا، أذهب بالسيارة. жоқ, машинамен барамын. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ сабақ күні қашан аяқталады؟ ينتهي الساعة 1 ظهرا. сағат түскі 1-де аяқталады. كم حصة تدرس في اليوم؟ күніне қанша сабақ уақытын оқисың? أدرس 6 حصص في اليوم. күніне 6 сабақ уақытын оқимын. ماذا تفعل في الاستراحة؟ қоңырау уақытында не істейсің? أذهب إلى المكتبة. кітапханаға барамын.